manusia dilanda cinta, mata yang belalak seakan buta, walau banyak celahnya. Kasih nampak sempurna, walau jelek orangnya. Kasih nampak menjalar. Bila manusia dilanda cinta, hati pun mengembang bagai pahlawan. Siapapun saingan, berani berhadapan. Janganlah cuma harta, jiwa pun dikorbankan. Jangan salahkan cinta apabila menderita. Bukan cinta yang buta, tapi jiwa terlena. Bukan jiwa terlena, akal tanpa berpatuang. Cinta tanpa akal berakibat fatal. Main api memang berbahaya. Hamil tanpa nikah, anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Bah, bagus aja Nina. Bagus lah, capek ini lagi. Bah, Ninaon. Kerenyan hotel abah siaya. Pan hotel kadang-kadang kotok, bah. Mail siap percaya bae aingin hotel. Bukan nyawan kerenyan kadang kotok. Oh gitu, bah. Emang apa mau kotok? Hento. Aduh jeung nanyain kadang kotok. Gue tak pesanan batur. Makanan jieunkeun ge. Oh, abah jualan kadang kotok. Oh. Laju aman batur meuli kumaha eta, bah? Nah datang bae ka dieu, laban teu telepon ka nomor abah. Oh gitu. Laju ieu pesanan sabah. Iya oga RT Olan. Iya gue si Uci. Dan banyak lagi yang lainnya. Abah ingin amen deui. Holah. Beuh, boleh abah, multifungsi. Kudu kitu hidup di luar mah, kudu serba bisa. Oh gitu. Mail ge lo bakal bisa, bah. Bisa naon sia? Bisa dahar, bisa modal, bisa ulin. Eta mah lain ka bisa. Eta pagawan sia unggal poe. Abah pinter. Lain abah nu pinter, sia nu degeul. Oh, bah. Pal. Goblok keren eta. Oh, tentang layangan eta. Oh. Ini lah, serantang we. Onggeus. Pal. Naon deui? Tuh dulu. Ini nyaman tang layang kos kitu. Ayo, si Gopel, edan meureun. Kau samperkeun. Ayo. Pel, terus sia. Ini aing keur naon ya? Buku aing keur petang layangan. Edan murun, mana layangan Yo, daun tarik-tarik. Ih, sia, kumaha aing lah, aing mah resep. Ya, main edan murun. Kan edan main stres. Mundur sia ganggu aing be. Di situ sia. Terus kami, ayo. Woi, jangan putus sia. Bah, main di kulin lalah. Mail gaweana sia mah ulin doang ieu. Bah, main lamun di mabe mah otak main beku, mau pinter-pinter. Lamun hayang pinter, belajar anu bener, sekolah anu bener, ulah ulin bae, il. Oh bangke, kuari mah main di kulin heulan. Geus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, layan aing teh hibar-hibar. Ih, saya itu cewek, bening amat. Samperkeun ah.
Hai cantik, kau sendirian di sini? Lah emang kenapa? Nggak cantik, nggak boleh sendirian. Harusnya gimana? Harusnya temenin sama aku. Ih, kenal juga enggak. Ya udah tuh kenalan. Jalani, Jailani apa? jalani aja dulu nanti juga sayang. Ih, baru juga ketemu, udah gombal aja. Iya dong, kan aku mah keren. Ih, si Gopel, jing saya itu, jing Seneng. Ih, lah ini mah lebih demplon. Woi Gopel, kau sih di dio, jing cewek gulis doi. Gopel. Katanya Jailani. Jalani naon, eta mau Gopel, anak Mang Joy. Pantesan. Pasan apa? Pantesan norak banget. Weh, aing keren kieu disebut Nora. Mail, non mun sia ka dieu, ganggu aing bae. Naon sia, aing mah ka dieu kebeneran lewat be. Sia mah anak masih nanya. Namun punang gitu, masalah. Ulah Mail, geus kitu biasa mah balik. Buset, si Gopel, ka dieu hayang ka ditu hayang. Apaan sih ini kalian berdua malah ribut di depan gua? Oh iya cewek, kita belum kenalan. Mail, anak abah. Rita. Mail, meulan be sia, aing anu teh heula, teu nyaho ngaranna. Sia mah teu jelas jeung. Lunjak sia ngaranna aing teu jelas. Geus lah, aing ke mesin yang helan. Dadah Gopel, dadah. Woi Mail, Rita ntar dulu ya, Gopel mau ngejar si babenyit dulu. Apaan sih? Woi Mail. Sia beunang ku aing. Masih sia Gopel. Sia meulang aing bae. Sayang naon? Bantu aja aing. Hayo, emang sawani. Kecil kawan sia mah. Hayolah. Jangan gandong ya. Siapa takut? Alah jalin. Ayo ganong aing. Mau saya lah. Kamlang dia. Sia na benar ganong aing. Atau yang geus bener. Sia karena rawanan yuk. Sia Di dah. tengah jalan. Karena rawanan yuk. Sia na benar jeung Gopel. Yo mang yo, ale taruhan, lajuna mau urang labuhkeun. Mang, emang aing mamang sia. Ayo, aing hanya urusan sia. Ngobrol orang dia ya. Anjing mang. Mang, aing tukang baso meureun. Tah diuk tah di dinya tah. Sia masalah naon, Buan? Sia masalah naon ieu duaan yo, ribut bae. Kolot-kolot aing nyaho bae. Kepo. Ai sia, aing daranan kepo. Aing nyaho sia ieu. Ngaributeun cewek duaan len. Sia mah kena cewek matana hejo. Naon sia? Hei Rita. Sini. Apa? Ya mang cewekna. Weh, atori model laki sama cewekna aing ge beuki. Ya, aing boga duit. Jajan sia ditu. 2000 mah. Ari sia. Sia sekolah teu? Olah. Dia. Ieu bra. 2000. Ari ieu. 2000.
Arya, 2000. Arya, 2000. jumlahkan ku sia ieu duit. Aya bra? 8000. Tah, geus, kabeli jajan itu. Kabur. Pel, eta mah mamang bisaannya. Karanan ka urang mata hejo, main agen dulu cewek mata hejo. Neng, Apa, Mang? sini duduk. Kok Mama? Apa tuh? Panggil aku nama dong. Siapa namanya? Kenalan boleh? Cak, cak. Oh gitu, Pak. Pak. Action. Daun sia, ayo makan dijek. Semali lewat, Pe. Semali lewat. Beri sembako, main lewat. Oh, iya. Ayo, guys. Action. Jangan lupa. Mantap. Jangan lupa mampir ke channel ini. Action. Lain kamu dong. Pel, ulah sekali nyeting, kalangan kamera geudinya be. Kumaha eta sana oh iya anu. Action.